Antena vas zapelje z novim Hyundai Tucsonom. Evo, prišli smo po Anjo in jo peljemo v mesto. Anja, zdravo. 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 A se gremo peljati? Tudi lahko. Kam, v mesto smo rekli? Ja. Gremo? Ja. Evo, Anja, pristala sva na umestni točki, greva na kofe pa na en rogliček. Ok. Ha? Ok. Greva se malo pocajtati z enim čajčkom, če drugega ne. Tudi. Evo. Mato, gremo. Evo, Anja, Hvala. prišla sva v mesto, pa sva se gnetla, ampak ta Tucson gre vse posod, tako da zdaj pa srečna pot in fajna pokoj. Ok. Hvala. Pokrovitelj, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai Zlatečan. Radio Antena.